Para sa section 2-4, we have here using sets to solve problems. So make sure nga na mo na-learn about sa Venn diagrams. Kay ang Venn diagrams manggod, mao na ang gamiton nato to solve problems. Okay? So first here is the steps in using Venn diagrams para sa two sets. So first is find the number of elements that are common to both sets and write that number in region 2. Okay? Kay kung maka-remember mo sa last meeting, kay regions akong ginagamit para sa mga elements. So step 2, find the number of elements that are in set A and not in set B by subtracting the number of region 2 from the total number of elements in A. Then write the number of region in 1. Then repeat the elements in B but not in region 2 and write in region 3. So again, don't worry para ani kay basi na confuse mo aning step 2 no. Natay mga examples para mas masabtan natong dali. Nanang tay gina-follow ng mga steps. So step 3, find the number of elements in the universal set kani that are not in either A or B. Then write it in the region 4. Okay? Meaning yung complement yung wala. Then the diagram to answer the specific questions about the situation. Kay word problem man siya. So example, in 2015, there were 40 states that have some form of casino gambling in the states. 44 states that sold lottery tickets of some kind, and 36 states that had both casinos and lotteries. So kung mapansin ni mo dire, ang both nato mao na siya ang intersection. Intersection sa casinos and lotteries. Again, 44 ang lottery tickets, then 40 ang casino gambling. Your goal here is to draw a Venn diagram to represent the survey results. Then find how many states have only casino gambling and how many states have only lotteries. And then how many states yung wala sa dalawa. Yung hindi nagka-casino gambling at saka wala ring lotteries. Okay? Only ha. So, meaning, sa Venn diagram nato, okay? Ay, namali akong drawing. So, dapat na intersection. So, naatay lotteries sa set. Lotteries. So, basta lotteries ni siya ha. Lotteries, then dire ang casino. Casino. They are 40. Casino. Butang na to 40 dire. Dayon ang lottery. Pero again ha, yan nila lang naman tayo drawing later. Ako may klaro kong drawing para mas klaro later. Kay ang goal na to diri, kay pangitaon nato ang casino gambling lang, lotteries and rider. So first muna nato is i-drawing mo na siya sa Venn diagram, no? So let C nato for the gambling, we denote this as C. Then ang lotteries nato, denote nato siya as set L. Pwede na para mas madali. Okay? So, ato ang gibuhat ganina, nagsulat pa og casino or lotteries. Pwede inani na lang. Butang na to set C at saka set L para mas klaro. And then gilabel nato as Roman numerals as usual. Kay nga naman para sa region para mas maintindihan natin asa na sila pambutang. Okay? Katong mga numbers nila. Okay? So next nato dire. Ingon siya ganina, there are 36 states have both. So put 36 in the intersection. Okay? So ang technique ani class unaha sa jud ang inner or pinakasulod jud or intersection jud nilang dalawa. Pag tatlo sila, pag tatlong sets kayong intersection nilang tatlo para mas maklaro. Kay medyo challenge jud din siyang problem solving. Okay? 36 both casino and lotteries. Okay? So, naon sa nimo ang 36 sa sulod. Next naman, kay since 40 man ang sa casino gambling and 36 have both.
There are 4 that have only casino gambling. Then put that in the region 1. Okay? So ay lagpansin na niha, pwede ra wala ni sila. Ang pasabot ra ng region 1 kay naa siya sa sulod sa set. Okay? So again, 'di ba, ingon siya 40 ang states sa casino gambling. So since naman intersection 36, so meaning 40 minus 36. 40 minus 36. Mo nang 4 na lang ang nabilin. Para pag i-check nimo balik ang naa sa sulod sa set C 40 pa rin. 4 plus 36, 40. So mo nang masatisfy gyapon siya kasi 40 states have casino gambling. Nagets na siya. Next nato is 44. 44 minus 36. Kasi 44 ang states have lotteries. 44 minus 36. So 44 minus 36, 8. Okay? So that's why 8 kabuok ang naa sa lotteries. They are 8. Okay? So ina na ang answer. Okay, kung imong i-double check, kung i-check nimo ang nasa sulod sa circle sa color blue for lotteries, 36 plus 8, 44. Okay? So that's why ma-satisfy siya diri sa problem nato. There are 44 states sa lottery, 40 para sa casino. So ina na siya. Okay? So again, ang technique ani unaha sa jud ang intersection nila. Okay? Ay ha dayon siya ay sulod sa casino at saka sa lottery kung pila niya bilin. Mo na yung ibutang diri. Okay? So since nakuha naman nato ang sa casino sa lottery alone, so tanawon pod nato ang nasa labas ng circle. Okay? So ingon siya dire, 48 states are counted for. So there must be 2 left for the region 4. Diba? So ingon siya dire na naatay counted for 48. Diba? 48 states counted. So there must be left nga duha na bilin. Okay? So again, kaning mga questions kay dili jud siya sayon, so that's why you have to analyze the problem. Okay? So mo na siya ang challenge ani. Okay, so another example. So anyway, mo ni siya ang final answer. Your goal here is to write that into a Venn diagram sa problem solving nato. Okay, another. In a survey published in the Journal of American Academy of Dermatology, 500 people were asked by random telephone dialing whether they have a tattoo and or a body piercing. Of these, 79 reported having a tattoo only. So natay 79 having a tattoo only. Okay, 31 reported piercing only. Dayon ang ingon siya diri 151 reported having at least one of the two. At least one of the two. Then draw a Venn diagram to represent these results and use your diagram to find the percentage of the respondents that have tattoo, piercing, and both. Then, of course, ang neither. Katong na tattoo only, piercing only, yung intersection nila, or both, dayon yung wala sa dalawa. Yung complement. Okay? So, first nato dire, in this example, we will have to adapt the procedure from example 1 because we don't know the number that have both. Okay? So, kung mapansin mo dire, walang sinabing both. Kasi ang sinabi dito, at least one. O, hindi yan intersection ha? Sa dalawa. Kasi at least one of the two. 151 reported. So, that's why the key is to begin putting information where given the respondents exactly to one of the regions in the Venn diagram. So, ingon siya diri, ganina, di ba ningon siya nga, there are 79 people have only tattoo. So, put that in the region 1. Ang isa, 31 ang may piercing. So, put that in the region 3. So, ang pasabot ani, kung gagawa ka ng Venn diagram,
Dalawa lang ang ating circle, sets. So, pwede na to siya ibutang set P para sa tattoo, set P para sa piercing. Okay, inana. Sa pagsud, then universal set dayon diri. Okay, so ayaw ka confuse ha. Ang T ni represent lang nato ang first letter lang for set P, then letter P for set P. Okay? So next nato diri, there are 151 with tattoo, piercing, or both. Okay? So in this set, natay set P and P, which make up in the regions 1, 2, and 3. Okay? And we already know that there are 110 people in the region 1 and 2. So i-combine mo siya, 31 plus 79. Okay, so again, kung mag-drawing tag Venn diagram ha, na diri 79 og 31. So ingon siya sa tattoo only na 79. Sa piercing only na 31. 'Di ba? So i-add nimo ning 79 plus 31 para makuha nimo intersection. Pag-add nimo ana 110, 'di ba? So ang 110 i-minus nimo siya sa 151. Kay ingon man gud na siya diri sa 151 nato at least one of the two. At least one of the two. So that's why 151 minus 110. 110, ayan. So pag nakuha din mo na siya, mo na siyang intersection na dayon. Okay? So mo na siya mo ibutang sa region 2. So ay nagka-confuse ani ha, basi matingala mo sa region 1, 2, and 3. Ang region 1, yung mga elements sa tattoo only. Ang region 2, yung intersection sa tattoo and piercing, and region 3, yung mga elements sa piercing only. Then na region 4, neither sa dalawa, yung wala sa dalawa. Okay? So ingon siya diri, ang total nato diri is 500. Mo na imong universal set. Total of 500 people. So kung pila tong nasa sulod sa circle nato, ano ni mo? I-count pod na nimo pila na sa tanan. Okay? Para mas madali, 500 minus 151. They are 349 people. So you write that outside sa duha ka circle. Sa tattoo at sa piercing. So mo na siya. So we're not done yet because we're looking for a percentage para sa tattoo, piercing, both at saka neither. So there are a total of 120 people in the region that make up set T. So 79 plus 41, 120. So muna yung i-divide sa 500. So 0.24 or 24%. Kay 500 ba ang total ni sa universal set? So i-add mo ni siya 79 plus 41. Divide mo siya og 500. So 24% have a tattoos. Dayon para naman sa piercing, i-add na pud mo ni 41 plus 31. So the answer ana kay 72. Divide mo siya 500, so 14.4%. Okay? So again, 72 over 500. So ang answer is 14.4%. Para naman sa both na to, 41 ra. Divide 500. So mo na siyang 8.2%. Para naman sa neither, yung wala sa dalawa, sa tattoo at sa piercing, 349. 349 divide 500. So the answer is 69.8. Nakuha na siya? So next. So again ha, practice ta ng mga problem solving ha, kay mo to sa exam. Okay, next para sa 3-set diagram.
So criminal justice major is studying the frequency of a certain types of crimes in the nearby county. So he studies the arrest records of 300 inmates at the county jail, specifically asking about drug-related offenses. So again, ang 300 mo ni siya ang imuhang universal set. Okay? Domestic violence, natay mga drug-related offenses, domestic violence, theft of some sort. Then he finds that 194 had been arrested for theft, 210 for drug offenses, 170 for domestic violence. So mo ni siyang mga elements sa set. Okay, pwede niyo buhaton set D for theft, dayon 210 for set D for drug offense, 210, dayon 710 for domestic violence. So in addition, 142 had arrest for both theft and drugs. Okay, 142 para both. Okay, dayon 111 for both drugs and domestic violence. Then 91 for both theft and domestic violence. So mga intersection na nila kay end ba na oh. Di ba pag ningon ko pag na-end intersection na siya. Dayon, naapod dai 45 had been arrested for all three. So meaning ang atong Venn diagram tulo ka buok na siya kay tulo man ang sets. So ang pag-drawing paana jud siya. Okay? Dayon i-denote lang dai nimo ang T, set T for theft, set D for drug offense. Set DO para drug offense. Dayon letter V for domestic violence, set V. So i-denote na nimo para mas madali siya. Denote nimo siya sa set. Then don't forget the universal set. So the question here is letter A, only drug-related offense. Pila man ang drug-related offenses. So kanilang part na shaded portion lang. Wala labot intersection. Next is pila man daw ang theft and domestic violence but not drugs. Okay? So theft and domestic intersection nila pero wala labot ang drugs. Okay? Theft and domestic violence. So kani nga intersection. Dayon theft or drugs. So union. Di ba ningon ko pag or union. Okay? So union sa theft at saka drugs. So shaded part tanan sa union nila. Apil na tanan. Okay? Dayon none of this offense. Yung complement nasa labas ng set niya sa tatlong sets. Okay? So first ang technique lang ani class pag 3 sets galing nga Venn diagram, isulat sa tanan mga given data. Isulat sa jud. So first nato natay 300 inmates, 904 theft, we write that as set T, 210 drugs or set D, drug offense, di ba? Dayon sulat nato 170 domestic violence as set DV. Mo na siya ang total ha sa elements niya. Total elements. Okay, para sa theft 210, 170. Dayon ang intersection naman para sa theft and drugs. Intersection 142. Intersection naman sa drugs and domestic violence 111. Dayon 91 naman theft and domestic violence. Intersection anay ha. Dayon 45 all three. So dili ka nang magdiretso na kag drawing og Venn diagram din butangan nimo mga numero tanan. Dili inana ha kay basin butangan nimo diri 45 then intersection nila theft and domestic violence kay ang dapat mo satisfy siya sa total 300 ra jud na siya. Okay? Diba 300 gyapon ang universal set pag i-total nimo tanan-tanan. Dili pwede mulagpas or mubaba sa 300. Kay universal set ba yan na. Okay? So ang technique ani class unaha sa jud ang
inner or pinaka intersection nilang tatlo. Okay? So that's why pag mag-drawing ka, intersection nilang tatlo. So ito yung intersection nilang tatlo, diri ang 45. Unaha sa na. So since na naman intersection sa tatlo, i-minus din mo 45 each sa tagduha nga intersection para makabalo ka sa answer. Okay? So para mas maintindihan, buhat sa kog diagram, nagbutang lang tag regions. Ang purpose ng anang regions is para makasabot ka asa ipang butang ang mga numero ng mga numbers atong given data nato. So yun nga, first muna nato ang pinaka inner or intersection sa tatlo. So begin sa kaog 45. Okay? So pag begin mo sa 45, ang next nimo is yung mga intersection sa tagduha. Yung both theft and violence, theft and drug offense and violence. Okay? So that's why, di ba ningon siya, 142 inmates with arrest, both theft and drugs. Asa man ang theft? Di ba kaniyang theft and drugs? Kani. Ngayon ang 97 man siya, nga 142 ba yung giingon? So, imo siya i-minus sa intersection nilang tatlo. So, ang hitabo, 142 minus 45. Okay? So, muna nitabo diri. Ningon ko diri. 142 minus 45, 111 minus 45, 91 minus 45. Para makuha nato ang nabilin sa tagduha nga intersection. So, muna mo nakita. Ang answer is 97 para sa intersection lang ng theft and drugs. Kay kung imong silang i-add 97 plus 45, mo satisfy ra man gihapon siya nga 142. Di ba? Dayon, para naman sa violence and drugs, i-minus gihapon nimo siya sa 111 di ay 111 minus 45, 66. Ang isa 46 raman ni. 91 minus 45, 46. Mo na imong ibutang dira. Okay? Wala ra ni sila ha, kay basi matingala mo unsa ni sila. Wala ra na ha, guide lang na siya. Para asa nga region ibutang. Guide lang na ha. No need na siya ibutang diri. Kay basi na napoy mabutang ani sa exam, no need na. For guide lang na siya ha. So, ang 66 mo ni siya intersection sa drugs and violence. Kay kung imong i-add ning duha, 45 plus 66, mubalik siya sa original nato na 111. The same gyapon diri, no? 46. So next nato diri is ang nabilin na lang. Pili na nabilin diri sa shaded part na theft only, drugs offense only, pili lang kabuok number of elements. So kung maka-remember mo, na-discuss naman ganina that there are 190 more inmates arrest for theft. 'Di ba kung tanawin mo ang total, ito yung sinabi, 'di ba? 194 sa theft, 210 sa drugs, 170 for domestic violence. So 194 ang theft. Imo ni siyang i-minus sa pila ka buok. Ayan. So kung pila ka buok ang naa diri, 97 plus 45 plus 46. Kay mo man na ang nasa sulod sa set or kaning red circle, di ba mo na nasa sulod. I-add na siya 188, i-minus nimo siya sa na-mention na given na 194 daw arrested for theft. So pag i-minus nimo na nabilin nga 6. Mo na imong ibutang dira. Na gets the same gyapon. Ingon siya dire 210 daw nga inmates with drug arrest. So 210 inmates drug arrest, tanawa ang drug nga set D. Para sa set D, ano yung mga nasa sulod sa circle?
97, 45, 66. I-add na siya. Pag-add di mo, 208. I-minus ni mo siya diri sa sinabing 210 daw ang drug arrest. So pag minus di mo siya, naray duha na bilin na lang. Nga drug lang ang ang kaso ato, drug arrest, duhara. Okay? Next naman, ingon siya diri 170 daw inmates for domestic violence. So para makuha nimo pilin na bilin, i-total sa ni 46 plus 45 plus 66, 157. I-minus nimo siya diri sa 170. So the answer is 13. 30 na lang na bilin para sa violence. Okay, i-double check ni tanan ha, kay pag i-add man gud mo ni tanan, i-total man ni. I-total, i-add ni tanan 6 plus 97 plus 45 plus 66 plus 46 plus 2 plus 30. I-total na tanan. Kaya nga naman, para may bawaan na to, pila lang nabilin para outside or neither sa tulo. Okay? So, ingon siya, pila yung total? Ingon siya diri, 300 inmates. 300. So, pag i-total mo tanan, ang nasa loob ng mga circles, mo total siya og 275. Kaniha, i-total ni tanan. I-add, use your calculator, use your cellphone. I-add na tanan. 275. Nya, ingon man siya nga 300 inmates. So, 300 minus 275. So, meaning, they are 25 na neither. Meaning, wala sa tatlo. Hindi siya theft, hindi siya drug offense, hindi rin siya domestic violence. 25 sila. So, mo na imo ibutang. That is your complement, yung wala sa tatlo. Okay, so that's your answer. Mora na siya. Your final answer is this. So, make sure nga tarong ka yung pagka-drawing sa Venn diagram and of course, ang problem solving sa 3 sets. Okay? So, mo na siya ang mga answers. Again ha, ang hinahanap dire, again, balik ta ha, ang hinahanap is letter A, B, C, at D. Ito yung sinosolve natin ha. Yung ginawa nating Venn diagram kanina for guidance lang nato. Okay, pero at the end of this kaning problem solving, kay kailangan basahon nimo kasi instructions jud niya. Kay mo man lang imo i-solve. So, ingon diri sa step 5, the inmates arrested only for drug-related offense are region 2. So, there are only 2. Ingon siya, only drug-related. Only. So, 2 lang sila. Wala nila labot kay only raman. Diba? Next, theft and violence. Withdrawal with no drug arrest. So, ingon siya diri intersection ng theft and domestic violence nga hindi kasama yung drug arrest. So the answer is 46. Kani siya. 46. Nakuha. Kasi intersection ng theft and violence pero hindi kasama ang drugs offense. Okay? So 46. Makita naman sa Venn diagram. So diretso naka-answer. Those arrested, letter C, those arrested for either theft or drugs are in the regions 7 and 8. Okay? So ingon siya theft or drugs. 'Di ba? Theft or drugs. So meaning pag theft or drugs kaning nasa sulod ng red and blue circle, kana tanan i-total na nimo. Kaya di ba tanawa gali ang problem. Ingon siya dire theft or drugs. Letter C. So ibig sabihin, yun lahat ng mga elements ng nasa theft or drugs. Nakuha siya. So that's why pagbalik dahil there is a problem, letter C. Ingon siya dire, there are only 13 plus 25, 38 that were not arrested for at least one of those.
So that's why 300 minus 38. They are 262. Okay, 13 minus 25. Okay? So muning walay labot. Pero kung imo ni siya i-total 6 plus 97 plus 46 plus 45 plus 66 plus 2, mo na siyang answer. Kay yun manggod. Yun sa theft and theft at saka drug offense. Yun man siya. So that's the answer for letter C. 262. Dayon sa letter D, 25 inmates yung walay offense have not been arrested outside the circle. So 25 sila. Okay? So mo man ang letter D, 25. Yung wala sa tatlo. Inato ra. Okay? So dili kay siya lisod as long as kabulo ka ma-analyze, critical thinking, and then understand the problem. Mo jud ang challenge para sa problem solving sa 3 sets. Next naman is number 4. Natay number 4. Question, 3 of the most dangerous risk factors for heart attack are high blood pressure, high cholesterol, and smoking. In a survey of 690 heart attack survivors, 62 had only high cholesterol among those 3 factors. 36 had only smoking, and 93 had only high blood pressure. And then there were 330 with high cholesterol, 159 high blood pressure, and cholesterol that didn't smoke. So ipang take note din sila ha kay may kinahanglan. Then 23 that smoke and high cholesterol but not high blood pressure. Then finally, 585 had at least one risk factor. Draw the Venn diagram, represent this information, and use it to answer the following questions. Letter A, how many survivors had all risk factors? Survivors, ani. How many had exactly 2 or 3 risk factors? Then, how many had none? Then, what percentage were smokers? So, medyo challenge yung mga questions. No? Pero again, at first, isulat tanan mga details or yung given niya. So ito yung mga details, information sa problem. Ingon siya, there are 690 survivors para sa universal set nato. 62 cholesterol only. Nung naka-idea, cholesterol only. Para sa set C, pwede ka magbuhat og Venn diagram. No? Buhat na katulo ka sets, diretso na. Tulo ka sets. Dayon, ang gamiton lang nimo set C para sa cholesterol, set S for smoking, then set B for blood pressure. So pag nguingan gali siya only, meaning wala siya ilabot sa intersection. Mora to ang number of elements lang niya. Dayon, ingon siya dire 370 cholesterol. Meaning ang total nga naa sa sulod. Okay? Nga nasa sulod sa set C sa cholesterol dapat mo total siya og 370. Okay? So ang may tabo dire 62 dire. Okay? 36 sa smoking. Dayon 93 dire sa blood pressure. Automatic na siya kay mo may only. Mas dali siya sabton kay only. Dayon na siya gingon dire cholesterol and blood pressure meaning intersection dire. Di ba? Intersection ana nila. So imo siya i-minus, no? And so on. So try nato ha, check nato dire sa Venn diagram. So ina niyang gibuhat. As long as butangan nimo siya label dire, cholesterol, smoking at saka blood pressure. Nagbutang lang tag mga regions for guidance. So sa exam or sa quiz, no need na siya butangan. Diri man gud gibutangan niya para mag-guide asay pangbutang.
Moray purpose ana ha. Kay basi magbutang mong inana. So first nato buhaton. Mo to ang ingon, di ba katong may mga only, mo na yung ibutang. Mo na ang unaha kay only manggod. Mo ra may elements niya. They are 62 only for high cholesterol. So mo na yung ibutang dire 62. Ingon siya dire 36 ra daw ang nice smoking. So mo na yung ibutang dire smoking 36. Okay? Dili necessary nga sa pinaka-intersection ka mag-start. Depende jud siya sa problem. Depende jud na siya sa ihatag nga problem. Sa next na to is 93 only. Namong gay word nga only. So na diri may butang. High blood pressure. So ibutang mo diri. Next naman diri is natay 159 high blood pressure and cholesterol but no smoking. Okay? So again, dili ni may butang. 159 intersection na siya sa high blood at saka sa cholesterol. Pero walay labot ang smoking. So diri ni may butang, wala na kay minus. Kay klaro manggod kayo ang instructions. Walay labot ang smoking, so dili ni siya appeal sa part. So ibutang nimo diri ang 159. Next naman is 23 with high cholesterol but not high blood pressure. So mo na imo ibutang diri 23. Again, high cholesterol, okay, but not high blood pressure. Okay? So dira siya ibutang. So kung dili high blood pressure, so meaning na siya sa smoking. Okay? Again, balik ta diri sa guidance nato ha, mura ang atong bantayan. Okay? So next nato diri, step 2 sa total. Ingon siya diri. There are 370 total with high cholesterol and we have here 23 plus 62 plus 159. Pag total ning mo ana, mo na siya imong i-minus. 370 minus 244. So the answer is 126 ang intersection nilang tatlo. Okay? Again, ningon ba siya sa given problem nga they are 370 high cholesterol. So kaning cholesterol, kaning color blue nga circle, dapat mo total na siya og 370. So since na naman kay idea, sige diri ta balik ta. Di ba ningon siya diri 370 cholesterol. So naman tay missing diri. So pag total nimo aning 23 plus 62 plus 159, may bawa na nimo ang kulang. So mo nang na ay 126 nga kulang. Kay kailangan mo total manggod ni siya og 370. Mo na siya ang guide nimo. So mo na critical thinking jud ni siya ha. Kay medyo challenge jud na siya pagsabot. Okay? So next nato diri wapat na human. Para naman sa last piece. Okay? So sa last piece nato information is that we have 585 had at least one of the risk factors. So ibig sabihin na at least one of the risk factors mo ni ang missing. Ang 4, region 4, ang shaded portion diri wala. So ang may tabo diri i-total nimo tanan kani i-total nimo ni tanan, di ba? This allow us to find the remaining 2 regions. All of the numbers are currently in the diagram add up to 499. Okay? So that's why the region 4 contains 585 minus 499. Again, di ba mo yung missing? Kani. So i-total nimo ni tanan. 36 plus 23 plus 62 plus 126 plus 159 plus 93. Pag total nimo ana, ang answer ana is 499. Minus nimo siya sa giingon
nga 585, at least one of the risk factors. So the answer is 86. Then, once nga na-total na mo tanang nga nasa loob ng circle, sa mga sets natin, yung 3 sets, pag total mo na, i-minus din mo siya sa universal set na to, nga 690, para may bawaan mo pila ang wala. Wala na nga sakit. Okay? So, 105. Okay, so mo na siya ang answer ni mo dire. So, bisag asa na may butang 105 as long as outside siya sa tuwang circle. Okay? So, pakanahuman, because once you create the Venn diagram, you can answer the following questions na. The question is the intersection of all 3 risk factors. Okay, the intersection of 3 risk factors is 126. So that's your answer for letter A. Sa letter B, ano yung question sa letter B? Exactly 2 risk factors. Okay, so sa exactly 2 risk factors, syempre yung intersection sa duha lang. 23 plus 86 plus 159. Nasabdan o balik ta sa question ha. Ingon siya dire exactly 2 of the 3 risk factors. Yung intersection lang na tagduha. Intersection na tagduha. Na gets? So imong kuhaon kani 23, 86, 159. Kanan lang imo i-add. Kay ang 126 mo man ang answer sa letter A. 'Di ba? So the answer is 268 survivors for letter B. Okay? Para naman sa letter C, from the region 8, there we see that 5 patients had none of the risk factors. May question. Pila man daw ang wala sa tulo? So the answer is 105 risk factors. Dayon sa letter D, percentage sa smoker. 'Di ba? The question is what is the percentage of the smoker? So ang ibig sabihin sa letter D, i-total lang nimo ni smoker ba ya? So i-total nimo ni na sa loob ng circle, divide din mo siya sa universal set na 690. Yung total niya. Okay? So 36 plus 23 plus 126 plus 86. So 271. Divide din mo siya sa 690. So the total mo ng total. So the answer is 39.3% of the survivors. So that's it. Mo na siya ang answer. So again, pag maghatag og mga word problems sa Venn diagram, sabta sa jud ha ang problem kung 2 sets or 3 sets. Basin di ka kabalo nga 3 sets dayang gibuhaton, 2 sets ra gibuhat. Okay? Pag 3 sets, tatlong circle. Buhata sa jud ang Venn diagram. Kaya ka maka-answer aning letter A, B, and C. Inana jud na siya. Okay? So we're done naman para sa ato ang discussions.